umuntu agomba gukuza dimension zine. Muri Luka ibice 2:52. Luka ibice 2:52. Haravuga ngo uwo mwana arabyiruka. Dimension ya mbere. Uwo mwana arabyiruka. C'est la dimension physique. Uwo mwana arabyiruka ta comme d'autres kabandi bana bose. Kabiri agwiza ubwenge, akuza dimension mentale. Gatatu ashimwa n'Imana, dimension spirituelle. Kane ashimwa n'abantu, c'est la dimension sociale. Ibi ni ibice bine umuyumbe agomba gukuza. Ndagaruka kuri kiriya kintu kivuga ngo